ekhaya wetendzaba te-SABC Auckland Park eJozi anguvusele mbukeli Nadi Dalamuhla lingelwimi lwesiswati lishonile ake sibuke Nadi lehamba yembili. The way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away. Ikhomishana yamadlanga ive ngendlela lekuthiwa wendiwa ngayo umkhonyovu kuthenda lenkulu yetekuvikeleka ekutheni kuhlomule inkampani lebitwa ngeGubis 85 Solutions. Going forward, we don't have to come back to government for further support. Inkampani lephehla gesi iEskom ithi ilinzele siqinisekiso sekuthi kungenteka ingasanciki kakhulu ukhulumende ngakuletha imali kulomnyaka lotako njengoba ke seyitawukhona kuya etimakethe tetimali kuyoboleka. Brazil want to play against us. I said, oh, very good, why not in May? Yeah, they asked $5 million. Umqeqeshi webafana Hugo Broos uthi bebanesifiso sekudlala nemavela sezingeni lelisetulu kepha amange baphumelela njengobe kumbecolo kudlala nalamave. Ikhomishana yamadlanga ive ngendlela lekuthiwa kwendiwa ngayo umkhonyovu kuthenda lenkulu yetekuvikeleka ekutheni kuhlomule inkampani lebitwa ngeGubis 85 Solutions. Lenkampani ivele ebufakazini base-agent Fani Nkosi njengaleyo ke lebekafise ukuthi iphumelele kuleto lebetifake isicelo salomsebenzi kanye nenkampani yemnakabo ingaphesheya Security Services. Lokhu kuvele ngesikhathi lekhomishana iveta inzima lekuthiwa yadlalwa nguNkosi emkhonyovini nasekungenele etinhlelweni tekukhishwa kwamathenda kumasipala waseTshwane. Ikomishana yamadlanga iniketwe imininingwane ngetinsolo tekungahanjiswa kahle kwetindlu kuthenda tsite kumasipala waseTshwane. Lekindlu yaqala yavela improvement WhatsApp emkhathini kubantu abathathu lekusikhulu setimali eTshwane Gareth Mnisi lisekela umphathi wamaphoyisa amasipala lomisiwe General Umashi Dlamini naseagent Fani Nkosi lekuthiwa nguye umxhumanisi. Seems the easiest way to scupper a procurement process is just to remove documents, throw them away, the result of which will be that the process has become irregular. Emkhathini kwakholwane wa 2024 nenhlaba ya 2025 lo masipala bekendelwa imisebenzi yesikhashana enkampani iGubis 85 Solution lekwadla imali lengu-59 million yamarandi. iGubis kulenkampani lekuthiwa Nkosi wadlala inzima yokuba ngumxhumanisi ekuthini lo masipala uhoqise lenkontileka lethenda. I have been informed that Mr. Mnisi and Deputy Commissioner Dlamini communicated with each other on 5 March by sending messages through Sergeant Nkosi in relation to the creation of purchase orders for ad hoc services. Spiso ngetenge ukuthi uyati noma bekade ngetinsolo tekuthi Mnisi Dlamini naNkosi bahlanganyela ekutheni kucokwe ingaphesheya construction and projects lekunkampani emnakabo Nkosi ukuthi kube ngiyo lephumelela kuthiwa le tender. The city has thus far paid in Gipashaya a total amount of $2,028,154.32 ostensibly for services provided to the city in terms of this tender TMPD 1/24-25. Lekomishana itawuthatha likhefu kanti itawucala ukuthatha imivo yeluntu mhla tisikhombisa kulenyanga letako kulomnyaka nakugabanca insimbi yemfica ekuseni. Simo sekuvota kuleli sibukeka silengela ebungotini kulabo labatabe bavota ngasekupheleni kwalomnyaka. Lokhu ke kuvetwe dibalo takamuva te-Human Sciences Research Council tebavoti le kusukela nga-2000 solo ke ilandzelela indlela takhamuti takuleli letibuka ngayo inzandvo yelinyendi nekubuka bunyendi bebantfu labavotako njalo nakunelikhetfo. Lolu cwaningo luveta kudvumateka ngebuholi kutepolitiki kwehla kwelithemba etikhungweni telive kanti ke nekungenetiseki kwekusebenta kwenzandvo yelinyenti. Intsandvo yelinyendi ayisasekelwa njengaphambili njengoba leli lilungisela ukhetho lwabahulumende basemakhaya. Ngekusho kwe-Human Sciences Research Council's Voter Participation Survey, lolu khetho lolutako lungahlelo bengilolo lolumatima uma kucutselwana. Firstly, the 26 local government elections are being planned in what we deem to be the most challenging pre-electoral climate observed over the last 3 decades. There's particularly striking levels of pessimism, frustration and disengagement.
iKwaZulu Natal kanye neGauteng lekutifundza letinebantfu labanyenti kuleli tikhombisa kungendi kahle etintfweni letinyenti. Lokhu kufaka ekhatsi inkholelo yekutsi lelive liya eweni kungacaci ngelikusasa lemathuba emsebenti kanye nekungatsembi tikhungo tembuso. There's a concern from the public that politicians are undermining democracy. There's a very large gap between the importance attached to politicians listening to citizens and evaluation of politicians' ability to do this. Lokhu khatsata kakhulu ngolesibalo sebantfu bakuleli labangayingeni indzaba yekuvota. Njengobe babalelwa cishe kwa 45 million bantfu bakuleli labangetulu kweminyaka lelishumi nesiphohlongo bangaphansi kwa 28 million labalungele ukuthi bangavota. Kukhona ke labangayingeni sanhlobo indzaba yekuvota. For the IEC and policymakers, I suggest we move beyond mobilization and towards engagement. Mobilization assumes citizens need to be activated. Engagement acknowledges that they need a credible reason to believe participation will change something. Lolu cwaningo loluthulwe yi-Human Sciences Research Council's Voter Participation Survey lubaluleke kakhulu etinhlakeni telukhetho. U-IEC luniketa lwati ngekutsi kumele isebente kanganani kufundzisa ngekuvota. Likomiti lelibuke tenhlalakahle lesishayamtsetfo seMpumalanga litfole kutsi kunekudlatshatiswa kwetimali etinhlanganweni letingendi inzuzo libese lenda lubito lwekuthi litiko letenhlalakahle lisukumise luphenyo ngalomonakalo. Lelikomiti likuvete lokhu ngesikhathi livakashele indzawo yalasebakhulile eFeni. Lokhu ke kuyingcenye kumikisa sishayamtsetfo kubantfu lekuluhlelo lwekuhlolisisa imiklamo yahulumende kwetfulwa kwetidzingo ncandi kubala lokumbalwa kumasipala weChief Albert Luthuli kuleli. Lesi sikhungo lesinakekela abantu lesebakhulile labangetulu kwemashumi lasihlanu sibasita ngekubapha kudla kabili ngelusuku bese basebenta engadzeni baphindze bativocavoce. Nanobe kunjalo ke lesikhungo sithi sikhwama semali yahulumende aseneli kusita ngako konke lokudzingekako. Abantwana babo lemakhaya abakhona ukubaphekela, abanye bahlala ngabodwa, abanye babatshontshela amapasi abo bangakhona ukuthola ukudla kahle, babese bathola ukugula. Babese bakhona ukuthi mabafika lana bakhona ukuthi ukuthela bathole lokudla babese bayasimama. Sishayamtsetfo saseMpumalanga sikumasipala weChief Albert Luthuli kanti ngalesikhathi sihambele ukuhlola imiklamo yahulumende nekwetfulwa kwetidzingo ncandi. Sitfole ukuthi ema-NPOs akasebentisi kahle sikhwama semali lebuya kuhulumende. Part of the things that we picked up by the portfolio committee and also the audit committee was that there is a misuse of funds by the NPOs and also there is no proper monitoring of NPOs by the department. Kanti ke takhamuti tithi alukho lishintsho ekwetfulweni kwetidzingo ncandi futhi kuba khona kwesishayamtsetfo etekwashintsha lutfo. Imigwaqo yakhona yimbi. Uyayizwa le nje ikhulu zakhona makubenefite zona thina sizakala singumphakathi nasiyakala. Nanobe kunjalo takhamuti tinelithemba lekuthi titawuveta kukhathateka kwato emalungeni esishayamtsetfo eluhlelweni lwaleli viki. Inkampani lephehla gesi iEskom ithi ilinzele sicinisekiso sekuthi kungendeka ingasanciki kakhulu ukhulumende ngakutetimali kulomnyaka lotako njengobe seyitawukhona kuya etimakethe tetimali kuyoboleka. Le nkampani yemandla lengaphasi kwahulumende ithi ikhonile kwehlisa sikweleti sayo lesingetulu kwa 40 billion wemarandi lokuvulelele inkampani indlela tekuthi ke ikhone kutimela inganciki kakhulu ukhulumende. iEskom ixoxisene nelikomiti lelibuka etimali mayelana neluhlelo lwayo lwekuthi takula itikweleti. Inkampani yakwa-Eskom ihleli ijongwe njengeyona enokuphazamisana nemeko yezimali yeli kwaye nezoqoqosho ngokuba urhulumente kumele angenelele ngenkxaso-mali ephantse ifikelele ku-500 ezigidigidi zerandi kule minyaka melishumi idlulileyo. Kodwa le nkampani ithi imeko yezimali yayo iyaphucuka. It's important that we find ourselves in a position going forward. We don't have to come back to government for further support, but that is dependent on how we address the municipal debt.
Ikomiti ejongene nohlahlo lwabiwomali lukarhulumente iyayamkela le nkqubela phambili. I think it's a positive development. It is one that we need to celebrate, and we need to be able to allow, when Eskom goes back to market, to ensure that they are able to borrow without the need of the state. U-Eskom uthi ukwaqwalasela nefuthe lemfazwe ephakathi kwe-Israel neMelika ejoliswe kwi-Iran neMiddle East. The levels of our tanks in terms of products availability, if the situation does not deteriorate any worse than it is today, we should be comfortable with the supplies that we have for the next 3 months. U-Eskom uthi sele kudlule iintsuku ezingama-300 kungekabikho ucimicimi wombane kweli. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eParlamente. Labasemagunyeni beGautrain bathi tinhlelo tekwanzisa kusebenta kwetitimela kuhlose kuniketa bagibeli eSoweto kanye nakuletinye tindzawo eGauteng luhlelo lolusheshako loluphephile nalolutawetsembeka lwekhamba. Lo mklamo uhlele kuxhumanisa tindzawo leteswele eluhlelweni lwetitimela kute unciphisa umthamo kuthuthukise nekufinyelela itikhungweni temnotfo. Lesi-ke simemetelo lesilandzela statement lesetfulwe nguNdvunankulu uBhanyaza Lisufi enkulumeni yebunjalo besifundza lapho avete tikhatsi kanye nabojantshi betitimela lababalulwa njengalabo-ke labafanele kucala kusebenta. Isiminyaminya sibanga ukugcwala ngokweqile kweyitimela ikakhulukazi ngekhathi zasekuseni kanye nantambama sekuzoba into umlando ebantwini baseSoweto njengoba ke isitimela esigijimiswa konyazi iGautrain sesizohambela emalokishini athile. If someone is sitting in Jabulani and they want to connect to go to Midrand, it will be a swift movement from one point to go to Midrand. Umndise uthi ikhona inhlelo zokuthi lesitimela singahambe eqolo ebantwini basemalokishini ngoba phela intengo yethikiti laso ehlukile kulezi abayijwayele okungeza kwa Metro Rail. As part of our quest to make sure that we respond to the concerns of our customers, we then introduced the Clever Mover product. Now, Clever Mover product is a product that says if you earn 350,000 or below, you qualify for 50% rebate on our system. Abantu ke banembono ehlukene ngalokhu. I feel very happy because normal trains, they take time to get to the township. So I'm happy that the Gautrain is going to be operating at townships. There might be a high chance that people might be mugged and the safety of the people, whereas if it is kept in the suburbs, you know that the chances of people being mugged are slightly less. Iphathimandla zeGautrain zithi kuzokwakhiwa abanye ojantshi lesitimela esogijima kubona ukuze singaphazamisele izitimela ezikhona kanti uthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi nezinga lasalihle njengoba sizoqhubeka nokuhamba ngesikhathi kanye nezokuphepha izobe iqinile. Lolu hlelo ludle uhulumeni amabhiliyoni angaphezulu kwe100 igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Kwamukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba uma ucedza kungena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi ungakhohlwa ukuthi diphinze ditfolakale futhi etingondleni tekuchumana ngokuthi SABC tindzaba ku YouTube, SABC Plus, Facebook, X na ku TikTok. Fanangosi loneminyaka lenge-40 usola emaphoyisa ngekungasukumeli licala lalibika nga-2022 leliphathelene nekukhukhulwa kwemathuna netindlu tebantfu labe bahlala eplazini laseComdale eMbombela nga-2013. Ngosi uthi-ke ungumsinsi wekutimilela kuleli plazi. Kepha umonakalo waqala ngesikhathi liba nemnikati lomusha leli plazi. Ngaleso sikhathi bekuhlala abantu labangama500 kulendzawo. Liplazi lelike laba nemathuna lamaningi liyingcenye yalomhlaba lesokuyindzawo yetinkomo. Fanangosi ufuna lithuna lababe wakhe kuleli plazi. Ngosi uthi kwasala nje lithuna lababe wakhe kulendzawo ngoba walilwela nakukhukhulwa lamanye. Uthi eminyakeni lesithupha kulandzela ukuthi avule licala kude lokwendiwe emaphoyisa. Kwecala ngahambele epolice station ngavula licala balivula ngo-2022 kodwa alizange lichubeka lekhoto angati nanyalo ukuthi ngayenda njani. Nkosi uthi ufuna tinsalela nobe emathambo eyise asuswe kuleli plazi. Lapha into lesikhala kakhulu ngayo lesidinga lisito layo
ukuthi kuthathwe lamathambo ayobekwe endzaweni lekahle ekhaya. Lokhulumela emaphoyisa Brigadier Donald Mdluli uthi ngekusho kwemibiko yabo licala laNkosi lesulwa. Uthi lokhu kulandzela ukuthi lophenya lelicala agcine angakakhoni kutfolana naNkosi kulendzawo layibhalisa nakumakhalekhikhini lowabhaliswa nakuvulwa lelicala. Emva kokuthi ke iSABC irane le story sithole ukuthi ke ubonakala ngathi seubuyile uhlala khona ngala eNelspruit litawuvula lelicala njengoba sikhuluma nje balivula uliphenyo litawuchubeka. Umnikati waleli plaza walile kuniketa betindzaba te-SABC imphendvulo kepha ucinisekise ukuthi Fana Nkosi utawusitakala athole tinsalele tiyise. Kunemibono leyahlukene ngesinqumo seMelika sekumisa tinhlelo tekuhlasela takhiwo nqandi letikicita emandla e-Iran. Lesinqumo sita ngemva kwekuthi mengameli weleMelika Donald Trump athi ke tibonakala tita nemthelela lomuhle tingqoqo talamave lamabili. Nanobe kunjalo i-Iran isike yayikase ikhulumisane na Trump. Mengameli waseMelika Donald Trump uthi tingqoqo nele-Iran libonakala tiba nemiphumela lemihle. Uthi kungakathethe isinqumo sekumisa kuhlasela takhiwo nqandi letiphehla imandla kulelave. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today. Nanobo kunjalo kuhlasela kuyachubeka. Emasotsha ase-Israel avimbe tichumane takule Iran lebetibhekise enkabeni yakule lave itolo ebusuku. Belisito leliphuthumako bebasite edolobheni lasenyakatho lelapho tinsalela lelichumane lidale umonakalo khona. Kusenjalo i-Iran kushone emasotsha lalishumi kanti tiphathimandla tisola iMelika. He says, we condemn this terrorist act that targeted our sons from the Popular Mobilization Forces. A number of young men from the PMF were killed, including the commander, Saad Duwai, and his companions. Ngalolunye ihlangothi umhlaba sowunaka umthelela lomubi kude emnotfo lobanga ngilembi. Kweswelakala kwawele eCambodia kholele ekutheni bashayeli beme imigca lemitse etiteshini temafutha etimoto. He says, this gas price hike impacted my business, that I hardly saved money to support my kids' school fees. Baholi bemave ase-Europe bacele ukuthi kube nekukhulumisana ngenhloso yokuqedza lembi. Kepha i-Iran isethe isiqiniseko sekuthi ngabe lokuma ukuhlasela kweMelika kude nemiphumela lemihle nobe ibukene nengcinzetelo ngenxa yokwenyuka kwenzengo yawoyela. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe lamuhla kulusuku lekukhumbula labasuleleke ngesifo se-TB, yini wena lophethwe ngulesifo longayenda kucinisekisa ukuthi awusisabalalisi? Umbono wakho uyalandzela. Komsakathi kusivele nakumele mhlambe bakhwehlela kufuna baqinisekise ukuthi bavala imilomo yabo nangabe mhlambe badla i-treatment basengalulami bayisebenzise yonke i-treatment ukuze bayidle iphele. Ngiyaye ngizobethi imbangela enkulu yakhona ugwayi. Ngiyaye ngigwema izinto ezinjalo kakhulu ugwayi ngoba thina sakhula ubaba enaso noma sasheshe sabambe kangoba nathi basichecka kodwa kwatholakala ukuthi as-affectekile. Engikwenzayo mina ukuthi ngivikele ongakatheleleki, ngiqikelele noma ngikhwehlele ukuthi angikhwehleli ngibheke ngakuye. Icebo kokubakhuthaza kuphela basebenzise i-treatment ngendlela e-right kwaye asibachasi kuba benalo TB siphila nabo ukuze ke bangayihlwayeli ukuba naqhamuka xa ikhohlela avale umlomo. Uma unelesifo se-TB ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu uma kwenzeka isikhathi sokukhwehlela kwenza sure ukuthi uyavala umlomo uma ukhohlela singasabalali. Ukuze leli gciwane le-TB lingabhebhetheki kwamele umuntu amake sure ukuthi uphuza i-medication yakhe ngokuphelele. Lona umbono wembukeli. I-SABC ede yetfeswa ukuthi iphendvulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave.
Umceshi weBafana Bafana Hugo Broos uthi-ke bebanesifiso sekudlala nemave lasezingeni elisetulu kepha amange baphumelela njengobe kumbecolo ukudlala nalamave. Broos uthi leBrazil nele-Argentina bekavumile kuta kuleli kute udlala imidlalo yebungani kepha-ke lamave afuna imali lebalelwa ku-80 million wemarandi. iBafana itawudlala imidlalo emibili yebungane lePanama. Le midlalo emalungiselelo endzebe yemhlaba letawudlalwa lo nyaka. Broos ufuna iBafana idlale imidlalo yebungane nemave ladlala libhola lemave latawubukana nabo endzebeni yemhlaba. So Lydia, the CEO, told me, yes, Brazil want to play against us. I said, oh, very good, why not in May? Yeah, they asked $5 million to come. A few months ago, Argentina want to play also in Johannesburg against us. €5 million. Khokhe imali lenyenti ukuthi lePanama lifike kuleli litawudlala imidlalo emibili yebungane. Lo mqeqeshi ukholelwa ukuthi kutawuhlanganiswa leminye imidlalo yebungane ngenkwekweti lo nyaka. So Panama is not coming free either. You have to pay also. They are coming, yes, but not only the trip or whatever, no. You have to pay a sum of money to come here and to play 2 games. So SAFA did a big effort to have Panama. So now we will see what we can get, or an Asian team or a European team for May. Kutawubonakala ngalesibili emidlalo ama-playoffs ase-Europe kuthi ngiliphi licembu lesive litawuba ingxenye ya-Group A emqhudelanweni wendzebe yemhlaba. Unaden Dlamini kulethamba yembili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Den. Ngithathe ngadodote imbili Rebecca ngivusele kuwe ngivusele nakuya umbukele ekhaya ngisho nje ukuthi indzaba lesitabe sidibuka namhla ehlelweni tifaka ekhathi kuvaka abantu ukuthi ngabe sifundza sethu eMpumalanga yini lesiyenda kokulisana nesifo sesifuba lekwe-TB njengoba namhla kuqashiswa ngalesifo emhlabeni wonke jikelele. Ngetuluka lokho siyafuna kuvaka abantu ngemithelela yetemnotho lechubeka nekubonakala njengoba impi yaseMiddle East nayo ichubeke injalo nekuba amatima nguletina letinye umbukelele yangadlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kumsakato likwalakwala FM. Ngiyabuyisela tinzambo kuEjozi. Kakhulu kuye Den kanzi itiyaguca atalamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako letela maleti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngalenhlengwane. Sikubikele sikwamukele kunasi simo selitulo kusehla namuhla ngola lomuhla ngisho kwegcwala umlomo ukuthi mathuba ke emvula bonakala ke amaningi kakhulu kade even longana mabuka ke la ingabe neliva lapha ku 60% kanzi ke haku 80% ingcenye yesifundza ke la iNorthwest kanjalo nengcenye yesifundza ke eMpumalanga ngola lomuhla kanzi ke masichubeka sibura naselangeni la kusasa chubeke njalo la mathuba emvula ikakhulu kade isifundza ke iNorthern Cape ngaye ke la 80% asimile ku 60% ingabe neliva akho ikhona ke nale ngugu lokhombisa ke la kukhasa phasi ngola lomuhla kanzi ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihla namuhla lokhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ke la ingcenye yesifundza ke la iFree State ngola lomuhla neMpumalanga kwaZulu Natal kanzi ke ukhona nalomoya lomatima lobonakala ke la uvunguta ke etfunza ethelugwini nelive kanzi ke ngahle kuchubuka umlilo letsite mabuka ke emadlelweni kakhulu kade esifundza ke iNorthern Cape nobe ke iWestern Cape ngola lomuhla kanzi ke naselangeni la kusasa sesekhona ke lesixwayiso semlilo mabuka ke la ikakhulu kade eWestern Cape kanzi ke duma kakhulu mabuka ke la cishe ngabe nelive kakhulu kade isifundza ke la iNorthern Cape asibula ke mazinga ngishisa ukuthi semenjani kakhulu kade langeni la kusasa. Asibuka ke sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria Broncosprite lapha ku 28 kanzi ke lifuthumele nakubo Vereeniging Carltonville ngaye ke la 27 eLimpopo ngola lomuhla indzawo lefana nabo Musina likhombisa ke kushisa nga 30 kanjalo nasePhalabulu Mokopane moba uBhekasford likhombisa ke kufuthumala nasePulukwane ngaye ke la 28 iMpumalanga indzawo lefana nabo Skukuza lapha ku 29 lifuthumele eMbombelanga 27 eCaroline lapha ku 26 mabuwa indzawo lefana nabo Standerton nabo eMalahleni eMiklibek lipholile nga 24 kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 26 29 eMnambithi wehlele bo Pietermaritzburg eDurban lapha ku 28 kanjalo
ngasePort Shepstone ngalo muhle kanzi-ke i-Eastern Cape mabuka kona ejolo lishisa likhipha umkhovetsheni nga-35 ekomani lapha kuye-ke la 31 mabuka buncuba lapha ku-34 kanjalo nakubogcebeka kubomakhanda nga-35 kanzi-ke Western Cape ubufred endali lapha ku-29 ehlelo Williams 31 mabuka bo-Beaufort West lapha kuye-ke la a-35 ngalo muhle kanjalo nangale-ke eCape Town lapha ku-24 kanzi-ke Northern Cape unzawo lefana-ke lana bo-Springbok lapha ku-29 kuyashisa-ke Uppington nga-31 mabuka-ke lana bo-Calvinia lapha kuye-ke la 30 ngalo muhle DR lapha ku-28 lifuthumele kuleto nzawo leto kanzi-ke Free State inzawo lefana nabo-Bothaville lapha ku-27 25 eVelkom ulipholile-ke Kroonstad nase-Sasolburg nga-24 kanjalo eBethlehem ngaye-ke la 21 mabuka nzawo lefana nabo-Ficksburg lapha kuye-ke la 22 ngalo muhle sengiphetha sibuka sifunza-ke la i-North West kakhulu kade inzawo lefana nabo-Tosca lapha ku-29 wehlele bo-Vryburg nakubo-Taung lapha ku-27 likhombisa-ke kufuthumale kakhulu kade nenzawo lefana nabo-Bloemhof nga-28 ngalo muhle angisho kungako bengikuphathele kona busuka bube lobuhle